Mwiriwe neza mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'ibiganiro bica kuri chaîne ya Narina Media. Nizere ko mukomeje kugubwa neza, nizere ko ibintu ari umutekano, nizere ko ibintu bimeze neza kabisa. Amakuru yacu rero nakagaruka, amakuru yacu murabimenyere ko agenda yibanda ku bintu bigiye bitandukanye hano mu Rwanda ndetse no hakurya y'u Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hakurya y'amazi, tukagerayo twumva uburyo ibintu bihagaze kabisa. Rero hano amakuru ari kugenda tugeraho nuko Emmanuel Macron kabisa, perezida w'Ubufaransa, yasabye ko Loni yakohereza ingabo zo kugarura amahoro hano muri Gaza, kubera ko ngo ibintu bikomeje kuba nabi, kubera ko ibintu bikomeje kwangirika nk'uko bikomeje kugaragara. RDF rero ni abavandimwe bacu by'amaraso. Aya ni amagambo kabisa yakomeje gutangazwa n'uyu Kainerugaba kabisa, generale mukuru w'ingabo za Uganda, akaba yakomeje kugenda atangaza ayo makuru avuga ati mu rugo kabisa, mu rugo iyo mvuze mu Rwanda bamvuze mu rugo nanone, mbavuze mu rugo nanone kabisa, nkuko yakomeje kugenda itangaza. Ingabo z'u Burundi rero ngo zagiye kurwana muri Kongo, zikaba ngo zarabeshywe kabisa, nkuko bakomeje kugenda babitangaza, bavuga ati u Burundi bwaratubeshye bitewe n'ibyo bwagiye butwemerera, bukaba butari kubikora nkuko biri kugenda bigaragara hano ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ku makuru yacu arambuye ari kugenda tugeraho nuko imbonerakure zagiye kurwanya AFC M23 ngo zashinze leta y'u Burundi ko yazibeshye rwose bidasubirwaho, bakaba barabeshye kubera ko ngo ibyo bari bumvikanye batigeze babikora. Urubyiruko rero rw'imbonerakure rwagiye kurwana hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa se kugarura amahoro nkuko abo babyita, bavuga ati twagiye kugarura amahoro hano muri Kongo barwana n'izi ngabo za AFC M23, rurashinza leta y'u Burundi kabisa ko amafaranga ngo bumvikanye batigeze bayabaha. Bamwe rero muri uru rubyiruko rushamikiye ku ishyaka rya CNDD-FDD riri ku butegetsi bw'u Burundi kabisa, basobanuye ko mu mezi 8 ashize yose kabisa, mbere yo kujya muri RDC cyangwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, buri wese ngo yari yasezeranijwe kuba yahabwa amadolari 500 nk'inkunga kabisa, nk'inkunga ngo izabafasha kugira ngo n'imiryango yabo ikomeze kumererwa neza. Ariko bakaba bakomeje gutangaza ko aya mafaranga ngo ntayo bigeze bahabwa, ntayo bigeze babona, nk'uko bakomeje kugenda babitangariza iri huriro rya AFC M23, kuko ngo hari ingabo nyine cyangwa se izi ngabo z'Urundi zikaba zaragiye zifatwa n'uyu mutwe wa AFC M23, bakaba bakomeje kugenda rero batangaza aya magambo bavuga bati aba bantu batwemereye amafaranga ariko ntabwo bigeze bayaduha kwizana n'ubu kabisa, amaso ngo yaheze mu kirere. Reka dukomeze kumva ko bakomeje kugenda babitangaza. Ngo umwe muri izi mbonerakure rero ukomoka muri komini ya Buganda mu yahoze ari intara ya Kibitoke kabisa, nkuko yakomeje kugenda bitangaza, ngo yabwiye urubuga rwa SOS Media ati twagombaga guhabwa ayo mafaranga tukanahabwa ibiribwa, ariko ibyo byose nta na kimwe twigeze tubona kabisa, ngo byaheze mu mazi, byaguye mu mazi. Nyabarongo yarabitwaye birabigurukana rwose, nkuko bakomeje kugenda babitangaza. Numbaze niba ari Nyabarongo, ariko bagatangaza bavuga bati ibyo bintu twarategereje, twarahebye rwose, inzara ikaba imeze nabi mu miryango yacu ndetse natwe, urumva ntago bitworoheye. Nuko bakomeje kugenda batangariza ngo uyu muryango wa SOS kabisa, akaba ari amagambo mu basirikare bamwe bakuru bakomeje kugenda batangaza. Ngo kandi banasobanuye ko mbere yuko bajya muri RDC, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, babanje gutorezwa mu kigo cya gisirikare kiri mu ishyamba ndetse no ku bibuga bimwe na bimwe, ariko bakarimo batabaza bavuga bati kabisa imiryango yacu yaratuze, kandi abantu benshi bari kugenda bapfira hanga kabisa, n'ibyo badusezeranyije bakaba bari kugenda babitwima tutabibona. Ngo kimwe n'abasirikare b'u Burundi rero, imbonerakure nyinshi zapfiriye ku rugamba mu burasirazuba bwa RDC, ariko imiryango yazo ntiyahawe ubufasha. Hari n'iyimwe kabisa uruhushya rwo gukora ikiriyo, nk'uko bakomeje kugenda bitangaza bavuga ati kabisa abantu benshi bagiye bapfira ahangaha, ariko imiryango imwe n'imwe kabisa yayimwe n'uruhushya rwo kuba bakurikira, nk'uko bakomeje kugenda babitangaza. Ingabo z'u Burundi zikaba zaratangiye gukorera muri RDC, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ku mugaragaro mu mwaka wa 2022, ubwo ibihugu byombi byagiranaga amasezerano y'ufatanye mu bya gisirikare kabisa, nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa hano
mbere yaho kabisa gatoya kabisa, mbere yaho gatoya nk'uko mubibona izi ngabo zikaba aribwo zinjiye ngomo zikaba zahagera muri 2022 neza kabisa ku mugaragaro, zimaze gusinya aya masezerano nk'uko bakomeje kugenda babitangaza. Mbere yaho rero zajyagayo mu ibanga nk'uko bakomeje kugenda bavuga ati twe mbere yaho twajyagayo mu ibanga bitazwi, ariko tumaze gusinya aya masezerano tujyayo ku mugaragaro, tujyayo kurwanya rwose imitwe igiye itandukanye harimo Red Tabara ndetse na Foreb nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Na mbere rero ya 2022 Imbonerakure zahawe imyitozo ya gisirikare zaherekezaga ingabo z'u Burundi mu rugamba rwo kurwanya imitwe ihanganye n'u Burundi rero kuva 2015 nk'uko mubizi, harimo izi ngabo za Red Tabara ndetse na Foreb. Ni ibintu bikomeje kugenda bitangazwa hano bavuga ati twebwe rwose na mbere yaho twajyagayo, kubera ko uyu mutwe kabisa uherekera na mbere wari uhari nk'uko bakomeje kugenda babivuga aba bagabo. RDF rero ni abavandimwe bacu by'amaraso, akaba ari amagambo yakomeje kugenda atangazwa n'uyu mugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba, yakomeje kugenda bitangaza avuga ati twebwe RDF cyangwa se Rwanda Defense Force, ewana iyo mvuze iryo jambo mba mvuze abavandimwe ndetse by'amaraso cyane kabisa. Akavuga ati umugaba mukuru kabisa w'ingabo za Uganda General Kainerugaba Muhoozi yatangaje ko abagize ingabo z'u Rwanda ari abavandimwe babo by'amaraso, ndetse ateguza ko ingabo kabisa z'ibihugu byombi zigiye kongera guhurira no mu mukino w'umupira w'amaguru nk'uko bakomeje kugenda babigaragaza. Umukino uzaba akaba ari umukino wa gicuti, ariko bikaba biri hafi kabisa, bakaba bongeye kugenda bahura bavuga ati twebwe kabisa u Rwanda ni mu rugo. Kandi ewana iyo mbivuze mba mvuze ko ari abavandimwe by'umwihariko kabisa. Izi ngabo za RDF n'ingabo za UPDF kabisa n'abavandimwe nk'uko mukomeje kugenda mubibona. Rero Kainerugaba akaba yabitangaje ubwo yabyandikaga ku rukuta rwe rwa X kabisa, cyangwa se kuri Twitter, abitangaza kuri wa gatatu tariki ya 13 Kanama 2025, akaba aribwo yatangaje aya magambo. Ingabo rero z'u Rwanda ni abavandimwe bacu by'amaraso kabisa. Yakomeje kugenda bisubiramo inshuro nyinshi avuga ati aba bavandimwe cyangwa se igihugu cy'u Rwanda ewana ni abavandimwe nk'uko mukomeje kugenda mubona. Murabizi ko ubwashize twahuriye kabisa mu mukino wa hano Musanze, tukaba twarabakuyemo kuri penalite enye ku bitego 3, ariko ibyo ngibyo nta kintu bivuze, ahubwo ifite icyo kivuze n'ubucuti cyangwa se n'umubano twe dufitanye n'u Rwanda kabisa. Ibyo rero akaba bitarahagaze, bakaba bakomeje no kongera gutegura undi mukino uzaba uhuza kabisa. Biri kumvikana umubano rero w'ingabo zombi kandi waranzwe no kugenderanira kw'abo bagabo bakuru. Muri Werurwe 2025 General Muhoozi yasuye u Rwanda, uruzinduko kabisa rwakurikiwe n'urwa mugenzi we General Mubaraka Muganga, uko muri kugenda mukomeza kumubibona hano ku mafoto kabisa. Abagabo bakomeje gusurana, bikaba ari ibintu byiza, ibintu by'agaciro, ibintu biri umuntu wese yahereza kabisa agaciro, kavuga ati umubano ni sawa, nk'uko bakomeje kugenda nabo babitangaza, nk'uko ibinyamakuru byakomeje kugenda bitangaza. Ni ibintu byiza rero, ni ibintu byiza, ni ibintu bigenda bigaragarira amaso, tubona ari amafoto meza cyane. Tugarutse hano rero ku mugabo bita Emmanuel Macron rero nawe akaba yatangaje ko kabisa ibintu bikwiye guhagarara, hari ibintu bikwiye kujya ku mucyo, kubera ko ingabo za Gaza, ingabo cyangwa se abaturage bo muri Gaza ngo bakomeje kumererwa nabi cyane. Emmanuel Macron akaba yatangaje ko ingabo cyangwa se umutwe w'abibumbye ari Loni ukwiye kugarura amahoro muri Gaza, kuko abaturage ngo bakomeje kugenda bahaburira ubuzima nk'uko yakomeje kugenda bitangaza. Uyu perezida rero w'Ubufaransa Emmanuel Macron yasabye Loni ko kabisa yashyiraho ubufasha cyangwa se yashyiraho uburyo bwo kugarura amahoro hano muri Gaza, kubera ko abantu benshi bari kugenda bahaburira ubuzima, babwira n'Israel kuba yahagarika intambara kabisa, kubera ko abantu bakomeje kugenda batakariza ubuzima. Murabizi ko Loni yakomeje kugenda nayo igenda yandika ivuga ati twebwe dushaka uburyo tujyana ibyo kurya hano muri Gaza, kuko abaturage bari kugenda bahaburira ubuzima. Ariko ingabo za Israel kaba zarashyizeho amagorane cyangwa se zarashyizeho uburyo bugoranye bwo kugira ngo ibiryo bigera ahantu hashobora kuba hafata ngo amasaha agera muri 18, kandi mbere barahagendaga igihe gito. Abantu rero bakaba bakomeje kugenda ngo bahaburira ubuzima cyane, bakaba bakomeza isi kabiri kugenda itakira Oni, itakira
banabafitemo ubushobozi kuba bagira icyo bakora kugira ngo aba baturage nabo bakomeze kwitabwaho, kubera ko Israel yamaze gutangaza ko itazigera ihagarara. Uyu mutwe kabisa wa Hamas ngo igomba kurandura burundu, kandi Hamas nayo ikavuga ati twebwe ntabwo tuzigera duhagarara kabisa, tugomba kurwana mpaka. Birumvikana rero kabisa nuko abo bagabo cyangwa se abo bafite mu nshingano bagira icyo bakora, nkuko abantu benshi bakomeje kugenda babitangaza. Muri iki cyumweru rero gishize, inama y'umutekano muri Israel yemeje umugambi wo kugenzura umujyi wa Gaza burundu mu buryo bwo gukomeza guhiga abarwanyi ba Hamas. Icyakora inengwa na benshi haba muri Israel ndetse no hanze yayo. Biri kumvikana, Macron yavuze ko ibyo bikorwa bizatuma intambara itarangira kabisa, nkuko yakomeje kugenda abitangaza, avuga ati Israel igomeza kugenda iyobora aka gace ka Gaza kabisa, intambara ntizigera irangira aha hantu, nkuko yakomeje kubitangaza umuyobozi. Kandi yasabye Loni ko igomba gukora uko ishoboye igatera inkunga guverinoma ya Palestina izi ntambara zaho zirangire, kandi kabisa murengera abaturage kuko nabo bakomeje kugenda bamererwa nabi. Muri aka kanama rero akaba yasabye kabisa babishinzwe kuba bagarura amahoro hano muri Palestina, muri guverinoma ya Palestina kabisa, bakaba bareba icyo bakora kabisa, bakabikora mu maguru mashya, ibintu bitarakomeza kugera iwandabaga. Mu itangazo rero yashyize hanze kuri uyu wa 11 Kanama 2025 yagize ati intambara igomba guhagarara burundu, ndetse icyemezo cy'inama y'umutekano ya Israel cyo kongera ibitero muri Gaza no mu nkambi za Mawasi biri mu byiteza amakuba kabisa akomeye kuri aba baturage batuye hano muri Gaza, niko yakomeje kugenda atangaza. Biri kumvikana rero Israel ikomeje kujya ku gitutu ku bitero bya gisirikare imaze igihe igaba muri Gaza, bigahitana ingogo cyangwa se bigahitana abantu benshi, nkuko byakomeje kugenda bitangazwa. Kugeza ubu rero Ubufaransa, Australia, Canada n'Ubwongereza biteganyijwe kubera i New York muri Nzeri 2025 batangaza ko bishyigikiye umugambi wo kwigenga kwa Palestina. Ibihugu bikaba bikomeje gutangaza ko kabisa bizahurira ahantu, ariko nta kindi kizakibajyanye no gushyigikira ko iyi Palestina igomba kwigenga, hanyuma nayo igahabwa ubwigenge bwayo, hanyuma izi ntambara bakareba ko zahagarara. Amakuru yacu rero uyu munsi rayo ngayo, mukomeze kugubwa neza.